State Disaster Response Force mentah kasngi kelalap badyotan ya kamet jong Ophisar katanat agriculture uteseng Samla na banseng wari kajaka kabadon haki benta basharum jong kawa Ganol. Kani kakenhun kelalap ya kamet jong ute Ophisar mentah ka step hadien ke jingwat ba klem sange labun sngi mentah. Kadkum kekerwo na katanat Directorate of Civil Defence and Home Guards layathu ba kakenhun kala kendu ru ya kajing kabakraw ban yo tan ya kamet jong ute Ophisar na mar kajing klan jong ka kababu jing ma wat ya kajing jongki. Hendrai layathu pat ba hapedeng kajing Khubor ba khaddu kilayo bantan ya ka daga ba pentut artat shadu ki benta ba sharum jong ka wa ba kata daga ba pendon kam tang daki telai. Halo kani kajingja na kaliang Director katanat Civil Defence Meghalaya UMK Sangma ula shim ya kabenta kabakongsan bha tat hadu baki Sdrf kindayo bantan ya kamet jong ute Ophisar. Wat hadin baki layo bantan ya kamet kajing kabakraw baki Sdrf kia kendo kalongpat ban penpoy ya kamet na banseng wari syakajaka ban maj surok kataru lengba kalenti khoru khoram bat kabaryat bha. Kumban syukudau hang ni ya kamet jong uni Ophisar dalap hadin kajing wat kabak klem sange rasau sngi mentah.